السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت هردفتوت خيا جرة جرتو هركفونه ورين كريستاناتس هشام هركفونه جالتهم توتخيا فينا قبضو جرة جرتو خنو وفي الراس مال قبضتي وفتيشون كسنولمو أني ناقلو ددي دبي زمانا خنا نافقلو ددي وان أجايباتي ديما أكو بيتن لولي إبسافي جارتي إسا إبسيتون أكو إتوفي تجر خنو إبسان arrafa iyya qaba waan isa wallaanen beeqani mishiyo wal yaa'een lafaa kee walleeni waltumu jiran isaan lachuutu wal qixa waltumu jiran waan wal godhu jiran asmaanuu mee viidiyoo daawwannee walitti dammannaa gama viidiyoodha. Guyyaa irratti kuusan guyyaa irratti kuuwwattee asumii yoo yaa'i akkuma agartan kunoo ibsaan uleedhaa fi wantaan osoo dhugaa inni tume isiitu as beetu mammaas faraqa addunyaan faraqa janii mee hoggu takka gadii hoggu takka wali kanaafuu waan naa galuu dide namni sun ni dhugee akkuma agartan san akkas ta'ee muraadii wajjumaan dhugan muraad waa cinaan garree mana wal galfatanii wal qixa waltumu jiran na jala buli si jalattiin bulu na jala buli si jalattiin buluudhaan harkaa wal qaban na ajaa'ibsiisti dubbiin tun wal miidhuun gaarii miti silaa wal miidhuu dhaabdanii jara keenya ibsituu dimaashitii nallee feetanii isiniin beekaa manallee na jalaa jijjiirrattanii ani isiniin jaaladhaa isin nan jaalattanii hin beeyne irrina kiyyaa waan hin ta'es hin beeyne namni tokko as beete kanaaf kana namaan ja'a bilbila ni jalaa kaasuu diddanii isini bilbileetiin manaan isin gaafadhee isin bira dhufi jeetiin na didanii akkasitti hordoftoonni kiyyallee nama idaadhuu bira dhaqii ijoollee tanaa naan jaaniitiin namallee dabaladhee mana keessanillee barbaadee dhabe eegaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya woomaan juukanaan narraa dhuga ani kijibeen beeku ani nama dheeraadhaa namni dheeraan gowwaas ni jaanii gowwummaallee hin qabu hanga kiyyatti shaaximmatti ni beeka namni hundi beeka gowwatti hin beeku namni kun hundi hirrina qaba beetanii namni kun hundi hanga isaatti hirrina qaba haguutuun jiru ilmi namaa jechuu kiyya eegaa kabajamtootaaf hordoftoota kiyya viidiyoo isaanii hawaltuman kana arra gammachuun qabaawan kabajamtootaaf hordoftoota kiyya akkumaan isiniin jeesanii mee viidiyoo kana daawwannee walitti deebinaa gama viidiyoodha. Seeni mana seeni seene mana seene seene hindu itu aja hindu itu lu kalas bakka kailan lu mujrima eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkuma agartan viidiyoon akkuma waliin daawwanne kana ijoolleen tun maraattuudha moo fayya ani dhugaa dubbachuuf wallaahi na jalaa badan barbaadee dhabeetiin ijibbaadhee magaalaa kana niin beekallee deemee ijibbaadhee dhabe akkasii isaan isaana dhageeni asumaan ani wanni isaan barbaaduuf obboleeyyan kiyya wajjin nyaanne obboleeyyan kiyya tiruu ta'uu baataniis namni tokko namni guyyaa tokko qorii harka hojii kaa'ee dhugaa dubbachuuf obboleeyyan nama beeku biratti ani wajjin nyaannee jeetiin obboleeyyan kiyyaa jee hamtuu isaanii fadhuu isaan barbaadee akkasitti isaan ana na dheeysan ani waniin ani barbaaduuf bilbila meeqaanitti bilbileetiin ni galaa kaasuu didan hogguta akka cufa hogguta akka bana ani waniin isaan barbaaduuf obbolummaa rabbii walii qabnaa hamtuu isaanii waan hin barbaanneef jecha isaan harkuudhaan fadha ibsituus ibsaas muraadiis ابسا في مراد بلي سناتهاني ابسطن دماشيتية أني ونين إنسان بربادوف وبليين كي يتيرو تو باتنيس نمني تكو نمني قويا تكو قريا كوجي خاي ديمي إجبادي دبي
obboleettiin haa ta'uun hin diddu. Kanaaf obboleeyyan kiyya qaqqaalii ani gama kiyyaanatti nafne jechuudha. Warreen bira dhaqi viidiyoo maaliif irra waraabdallee naan jettan dhiifamu. Akkanuma nuti warri YouTube waan dhufe takka YouTubertti ol baafna dhiifaman isin gaafadhaa. Ammallee doonni isaaniitu na dhibdee dhugaa dubbachuuf ibsaan akkasii dhukkubsatee summii nyaatee bishaan hogguuta akka na obaasi. Hogguuta akka bishaan onneetti jedha na buusi jee jaartii isaa kadhachaa ture. Har'a kunoo fayyaa qabaa jaartii na jala bultamuun bultooteeti hojii waltumuu jiran jechuudha. Akkuma gartan kana jaartii isaatis nama jaba. Jabaan rabbumaa dhalaan takka jaarsa jala buluu qabdi. Mee haasawwan guddadhu viidiyoo daawwannee walitti deebinaa gama viidiyoodha. Waaw! Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya akkuma agartan kana viidiyoon arraan tanaalleen namas ni suuqanneessa wayyaadha ammoo namni tokko guutuu dhukkubsate wayyaawaa deemaa ibsaa wayyaawee muraadillee rabbi haa hafiyu asumaanuu dhaamsaan obboleeyyan kiyyaa qabu ani obboleessa isaaniiti obboleessa dhiigaa qofa osoo hin taane nuti Oromoodhaa tokkummaa waliin qabna biyya ilmaan biyyaati. Kanaaf ani waan na balaaleffataniif hin qabu obboleeyyan kiyya. Maaliif viidiyoo nurra waraabdallee naan jechuu dandeessan saniifuu viidiyoo waa hogguunii fi nama wajjin dalagu turan tokko hoggaanii fi wanta ta'an halaala ta'aniitis wajjin waan isaan jiran waan isaan akkas godhee dhiyeessuu waa rakkoo hin qabu. Kanaaf obboleeyyan kiyya arraas baruus yoo isin na jibbitan obboleeyyan kiyya dhageessanii ani dubbiidhumaa muraadis ta'e ibsituu ibsaa isaan hundi guutuu feeruusaa isaan isin hundinuu obboleeyyan kiyyaan feetan na jibbaa feetan dhiisaa akkasittiin beekan akkanatti isin hin baasuwan na jibbaa feetan viidiyoo isin waraaba isin irratti yoo viidiyoo maa waraabdallee kanaan jettanii isin keessa jiraatu ta'e jechuudha. Kanaaf rabbi si haa fi muraad bakka jirtutti rabbi si haa fayyisu ibsaa rabbi si haa fayyisu ibsitu achi obsa rabbi si haa kan dhalaa jechuun dura qaalii jaarsaa godhuu qabdi jaarsi osoo tumeellee himachuu qabdi. Kanaaf ammaan tana osoo baga rabbi du'arraa isin deebisee muraad hin garree ibsaa ammoo ogguun laaluu wayyaawee jiraa jaartii wajjin waltumuu jiran. Kanaaf obboleeyyan kiyya mee haasawaa guddachuun duratti mee viidiyoo kana daawwadhaadhaa ana haasawaa isin guddadheetiin jira asumaanuu nageettiin isiniin jaa gama viidiyoo dabra baay baay.
sana tumucu dia tak masa. Hah? Seramba.